Now, in spite of what's happening in the world today, agsasaruno di gito'y mutin kakabsat kalamad la idi 100 years ago. Di giti nagpan-pandemic, idi kwan mighty world war. Kastama ni tatan. Pandemic, idi kwan tatan, umay man deti world war nga kakabsat. Hopefully, God forbid, ngem it might go nga kasjay iti sitwasyon. Ngem kalatay, binasa ni Preacher Erwin, day kat revelation ti Apo kada tayo, hanpay nga isot ka maudyanan. No dikat, they are only preliminaries, preparation of the end times. We are in the last days. Ngem, we just thank the Lord because of the assurance tayo ti heaven. Anytime nga umay ni Apo Jesus, akat maikuyog tayo keng kuana. Okay? So, as Christians, duwati at dati panunod tayo, well, spiritually, prophetically speaking, we have been anticipating those things to come because ururayan tayo ti Apo. Siyempre, no padpadaanam ti Apo, agat amin, di gito yung pasama kagat padpadaanam mo't nga sumangbay. On the other hand, practically speaking, the Lord had given us this revelation so that we can live wisely. Amo tayo ti panagsagana tayo, amo tayo ti panagbiag tayo, anyaman digiti kasapulan kakabsat nga i-impress ti Apo di mind tayo nga pagsaganaan tayo. Tatalagang ngumina digiti magatang. The future is uncertain. Makita yun to deta itaka deti message tayo. But let us all stand and turn your Bibles with me to Psalms chapter 63. Psalms chapter 63. And I'll be reading from verses 1 to 3. We are now on the fourth topic of our series of lesson, the 7 powerful ways the love of God transforms every believer. Nakapimpintas deti nga series kakabsat. Do not let this series go nga awan iti impact na ti biagyo. Because no namisam ti impact deti nga series of lesson iti biag mo kakabsat. Yet I don't know how you can be a really effective and fruitful Christian. Nuhaan nga ti ayat ti Apo ti agari. If not the love of God, anat mabalin nga rod nga mangtudking ka kakabsat iti bileg. Ken nabunga nga panagbiag, nalabon nga panagbiag. No saan nga gapu ti ayat iti Apo kakabsat. So nga, don't let this series go nga haan yung makita ti impact na ti biagyo detoy. So if you need to review dagiti previous nga lessons tayo, anyway, nakasurat dagiti notebook yo, reviewin nyo kakabsat and let those messages have an impact into your life. Okay? So data yung ti maikapat kakabsat kadeti series tayo, the 7 powerful ways the love of God transforms every believer. And it will be found in Psalms chapter 63. Dito may kapat nga punto tayo. I'm going to read from the Ilocano, verses 1 to 3. The Bible says, O Diyos, sika ti Diyos ko, sa paekto ti mangbiro ken ka, tuy kararwak mawaw ken ka, ilasag ko segseggaan na ka itinatikag, ken nautuyan adaga, nga awanan danom, tapno kitaek ti panakabalin mo ken dayag mo ti kasta minatmatan ka iti uneg tinasantuan nga ayan mo. Tati kinamanagayat mo nasaysayaat ngem ti biag. Dagiti bibibig ko idaydayaw dakanto. Thy loving kindness is better than life. Remember, our topic is about the love of God ruling in your heart. How the love of God transforms you. So makita yung kadet ang verse kakabsat, nga ti ayat ti Apo will transform your life while others are complaining, murmuring, bickering, anyamot na napay nga kasto iti biyag. Christians are living a life of praise. Why? Because unsaved people are looking at life. We look at the loving kindness of God. So when unbelievers look at life, you have everything to complain about. But we look at the loving kindness of God. So we have all the reasons to praise God for. So when the love of God rule in your heart, you will live a life of praise.
The unbelievers will live a life of murmuring, complaining, bickering, and a lot of things more. Pero how do we overcome these things? That tayo mga Christians, what do? We live a life of praise. Again, let me repeat the argument. Why? Because the unbelievers simply look at life, but we believers look at the loving kindness of God. So ano, kumusta ang dagagat kunada? Kumusta ka sis? Kumusta ka Brad? Your reply and response is different from the unbelievers. The unbelievers will say, kastoy lata, because they're referring about life. Kaslay di kalman, iso lang nga iso. Ngem dati nga Christians, we have to respond this way. Wow, babaen ti ayat ti Apo si kakaradkad. So, di ayat ti Apo makes the difference. Thy loving kindness is better than life. Shall we pray? Our Father, we thank you for this passage, reminding us not to just look upon life. We value life, we love to live, and we want to live longer. But what is life without your love? And so, you have taught us and you are going to teach us from this passage, not just to simply look at life, but to look on your loving kindness. Because data Apo iti tibker mi, ken bagnos mi, iti panagbiag. Bless my brethren, pangaasim Apo, na naimbag ko mati internet. Tapnon ti kasta, awan ti disturbance or distraction. Iti smooth flow kumaapo. Deti panakaidateng kadakwada, panakaipurwak kadakwada. Deti mensahe, ngagapugan kababaen Apo ti adipon mo. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Kadeti nga passage, kaya't kung nga makita yung kakabsat, ti context, no background, no apay nga naibaga ni King David, that because thy loving kindness is better than life. So, there was something about life that David had to seek for another thing. Meron siyang naranasan sa kanyang buhay na nagtulak sa kanya na hanapin ang Diyos. At nung kanyang masumpungan ng Diyos, nakita na ti loving kindness ti Apo, ijaynan nga inbaga nga kunana, because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. One of the characteristics of a Christian is a praiseful spirit. No awang king kadeta kakabsat, at the problema iti panunot uno puso ma Kristiyano. Because the Bible says, in everything, give thanks. For this is the will of God. So luhang ka nga managyaman na Kristiyano, kanhaan ka nga managi-praise. At ado ti pa nagreklamom, nadukot nga kang kanayon ti rumrumuar tangiwat mo, so kimatam tabiyag mo, tabaka number 1, awan ti relasyon mo kana po Diyos, or number 2, hamo makita ti kinamanagayat ni Apo Diyos. Because you cannot be a Christian. Kumbaga, tiarig na deta kakabsat, han nga bagay iti Kristiyano, iti nareklamo kung nariri kakabsat. No Kristiyano ako nam, dapat iti baikawusking ka nga arkos tangiwat mo, saan nga kinareklamo kung kinariri ti panagbiag, wano dete saksakit tinakam ta isngaw tangiwat mo, kanikabkabil mo yan ta social media, dapat praises iti Apo. Kasi hanan napintas nga testimonyo deta kakabsat. Ti testimonyo ti Kristiyano ket praises, thanksgiving to the Lord. Because data iti makita ti unbelievers, ket makita da nga addaking ka iti banag nga awan kadakwada. So bottom line, one of the important character traits or characteristics that a Christian should demonstrate, display before this unbelieving world is a praiseful heart, a praiseful spirit. Nga, numan pa'y kunatayo, adu dagiti problema, yes. Adu dagiti pagkasapulan, adu dagiti
pakarigatan nga kumbaga ket no pakarigatan ko nam rigatan jeriknam nga mangsango na mabalbaling ket liklikam di kita nga problema because hamukaya kabailan. Ngam in spite of all these things, addatib ken pigsagan ka nga mangi-praise ti Apo. Why? Because of the loving kindness of God. So, by context, David uttered these words from a life longing and thirsty for God from a dry land. If you look at verse 1, O God, thou art my God. Now, you have to make sure nga ni Apo Diyos, iso nga talagat Diyos ti biyag mo. Because, kaduan nga tao kakabsat, hanga ni Apo Diyos ti Diyos da. Amuda nga ti Diyos, ket Diyos. Ngem sa bali, ti di Diyosenda. Ti di Diyosenda ket ti kwartada, ti trabaho da, ti gagayim da, isot pagtalkan da. Ngem ni David kunana, O God, thou art my God. Gapoy ti deta ko na early will I seek thee. So makitam ka detang statement na, ngano talaga nga ni Apo Diyos, kat isot Diyos mo, isot i-priority. Early ko na Noon yun, unam ta cellphone mo ti masapa ti bigat, deta cellphone mo ti Diyos mo. Noon yun, unam ti nagdingag ti radyo ti bigbigat, deta radyo ti Diyos mo. Because kunana kat thou art my God. Gapoy ti data kunana, sa paek ti panang birok kugon ka. So kaya't nga sawan kakabsat, before anything else, no talaga nga ni Apo Diyos isot Diyos mo, isot dapat nga rod nga umununa nga birukem. Early will I seek thee. Now, by principle, data ti sursuro ti Biblia. Now, anat effect na king ka no inaramid mo deta? Let's look at it. No inaramid mo ngayon una ni Apo Diyos, amom ti effect na king ka, you will see nga deti napasamak kang David, isumot ti mangyari king ka. My soul thirsted for thee. In-acknowledge na kakabsat, iti dua nga banag ti biyag na. Ano di jay? Number 1, di kasasaad na, jay, ayan na nga sitwasyon. May ikadwa, day jay condition na. So dua nga banag ti dapat makita yu ti biyag yu ita kakabsat. Umuna, digiti pasamak ti biyag yu. Dry, thirsty land where no water is. They say Hawaii is a paradise. It is by physical features. But when you talk about life, I would say, orehanak imay, dita Hawaii kakabsat. Hawaii is a dry and thirsty land. For us Christians, to live in Hawaii is a dry and thirsty land. Mawawan ka kakabsat. Gapot kinabisi ti panagbiag, kina-stressful, kaslang awampay tiyempum para ti bagimon. How much more nga tiyempum nga para iti Apo. Hawaii, they say, is a paradise. It is true, by physical feature. Na nagadut pagpasyaran, di da kakabsat. Ay kat anamot nga ron, pangi-compare amot ta beach ta Hawaii, ta Boracay kakabsat. Awa na, anamot pangi-compare am ta beaches, di ta Maui, wano di ta, ayan nyo kakabsat, compared mo, di ta ko natin ahana. Saan nga tayo pa ng tagibasit dito eh. But I make the point that Hawaii is indeed a paradise by physical features. But when you talk about life, it's a dry and thirsty land. Dapat makita yu deta kakabsat. Tapnon haan nga di kita material things, earthly things, temporal things dita Hawaii. Iti number 1 nga kupkupikupan nyo because the more you try nga mangkupikup dagiti banbanag dita ayan yung nga lugar, it will only leave you more thirsty than when you started. Hawaii will make you thirsty. Now, that is very specific. But in general, this world will make us thirsty. The life in this world, tibiyag itirabaw ti daga, ket pagbalinan nakakakabsat nga mawaw. So, inacknowledge na nga da isuna ti dry and thirsty land, ket inacknowledge na kakabsat nga isuna mawaw, anat pakawawan na. Many people are thirsty for a lot of things. Mawaw da ti pleasure, iso nga mapanda agbirok ti ragragsak. Because ti amuda di ti pleasure ket isot mang satisfy DJ thirst nga dakadakwada. But David was very specific nga kunana, my soul thirsted for thee. Mawawak ka. Ket dayta kakabsat ti dapat ma-acknowledge yu met nga kasasaad yu dita Hawaii.
you are in a dry and thirsty land, and that your soul, if you will be honest from the depths of your heart, it is indeed true that you are thirsty for God. Thirsty for God because He is the only one who can satisfy your thirst. Apay kakabsat, kasi nakaput ka pa iti tao nga mawaw kakabsat, ti inunum na kat suka. Han nga makasatisfy ti thirst ta suka. Wano ti ininum na kakabsat kat gasolina. Han nagaputa liquid kat impaunag mo, makasatisfy iti human thirst. Kastamot kakabsat ti panagbiag. Han nagaputa, it seems good kat makasatisfy iti thirsty soul mo. So, hanagaputa liquid deta gasolina, makasatisfy ta physical thirst mo. Hanagaputa liquid deta suka, kat makasatisfy ti physical thirst mo. Di talaga nga makasatisfy ti physical thirst mo, danom, specific. So, han nga amin na banag, because it seems good, kat makasatisfy ti soul. David was wise to acknowledge the only one who can satisfy his thirst, and that is God. And it will be wise for you to acknowledge that you are in a dry and thirsty land. Thereby, hamong ay forsake ti Apo, but rather go to God. And it will be wise for you to realize that only the loving kindness of God can satisfy your life. And at the end, you shall be able to say, thy loving kindness is better than a Hawaiian life. You know, kada kami dito Pilipinas kakabsat, no hangka pinapandita Hawaii kat permi nga you have an American dream. Nga kunam apo, mapangkat Hawaii, dolyar ti urnungam, dolyar ti gitaam kastigat kasda. I'm not saying it's bad to go to Hawaii, but I'm trying to stress a point here. Kat sapit na ma-realize you, nga kunam, regardless, hanlang nga Hawaii, mabalin nga da dumapay nga lugar, but you shall be able to say, da kayo adapadas yun tan, kat anat maibagam, still, Hawaii wano Pilipinas, awam pakisukatam ti loving kindness ni Apo Diyos. Because the loving kindness is better than life in Hawaii. The loving kindness of God is better than life in the Philippines. The loving kindness of God is better than any wonderful place you can ever talk about. Now, ni Charles Spurgeon, he had explained it this way, kat kunana, to dwell with God is better than life at its best. Life at ease, no is kunam ngaming kat medyo nanamay. Palas, well, haman nga palas siguro ng alapalasyo nga balay, tika na sa uno alapalasyo nga balay, kat talaga nga dakkel na balay. Health, honor, wealth, pleasure. Now, where can you find that? Pakasarakam ti kasta nga biyag kakabsat. Is, sino kada kayo ti adda kada kay deta nga biyag ita? Tayag naman ti ima na? Among of you are experiencing that kind of life right now. That package deal of life. Do you have that package deal of life right now? May ibagam ka di? Nga kunam, you know what, Pastor? I am experiencing that package deal of that kind of life. I'm experiencing a life of ease. I don't think so. Palas, mabalin, health, pugakabsat, jaklaan mo. Oh, honor, wealth, mabalbaling kakabsat, nangingin alat kwartayo ngam dito, alagat cost of living mo ti pagsasaritaan, nga di kinanginat dolyar. Pleasure, agat adudita akakabsat. But you know what Charles Spurgeon said? To dwell with God is better than life at its best. Now, the question being is this: what makes the loving kindness of God better than life? Apay nga maibaga tayo nga ti ayat ni Apo Diyos, uno ni Apo Diyos, to be with God is better than life itself, even at its best form. Apay nga maibaga tayo kakabsat. So there are 6 important reasons that you should understand. And let these 6 points sink deep down in you. Okay? Hangko siguro kailangan nga i-explain nga dete very detailed kakabsat kasi dete points ko kat self-explanatory. I will just state the point, maybe explain some words,
but read Bible verses to prove my point. What makes the love of God better than life? Number one, everybody, let us read. Life is often cruel, causing pain and distress. But God is our comfort, refuge, causing us to triumph. Anat ito tibiyag dun ka. See, many times you ask people, when I was studying this message, I tried to search no anyat input ti tattao about the meaning of life. Napanak di Google kat kunak, what is the meaning of life? How do you define life? Di timpang ko kabsat. Kat ada nakitak nga detay thread iti interaction. Kada mo yung tinabinsir ko kakabsat, kaadwan nga tao, negative ti may ibaga na may panggap ti panagbiag. Nohan na ko na nga, makabannog ti panagbiag, maka-stress ti panagbiag, ti may isa kakabsat nga nakakatsan di attention ko, at may isa nga nagkunay di nga kunana, life is cruel. Well, I don't know what's happening in the life of that person, why he said life is cruel, but definitely, often, life is cruel. No cruel ko na tayo kat nadamsak. Kat iti effect na kada tayo, it gives us pain and distress. No distress kakabsat kat pakariribukan. Ala, sino kada kayo kakabsat ti ada pakariribukan na ita? That's true. Kat God is our comfort. Isong anat ito dibiyaggan ka, pain and distress. Ngem anat ito ni Apo Diyos, comfort, refuge. No refuge ko nam kat isu ti pagtarayam, pagkamangam. Causing us, nagbayat detang kakabsat, cause and effect. Di apo ti cause, tapnon ti effective biyag tayo to triumph. The word triumph means to succeed in dealing with life's pain and distresses. He causes us to overcome. In Romans chapter 8, verse 31, hangko basahin namin ng kakabsat. But that verse alone is very powerful. Kat as a Christian, deta ti dapat nga kitam. What shall we then say to these things? These things kay bagbagana kakabsat kat referring to the things in this life. Like these cruel things and causing pain and distress. If God be for us, who can be against us? Ipagpakita na deta kakabsat, anat pagdanagak nga mangsango dagiti sumangbay iti panagbiag, anya daman digitoy, no ti apo ket kaduak. You see, that's a rhetorical question. 2 Corinthians 1:4. 2 Corinthians 1:4. Anat aramiden ti apo kada tayo, who comforteth us in all our tribulation. Question, anat ito ti apo kada tayo kakabsat based on that verse? Anat aramiden ti apo kada tayo? Anaramiden ti apo? Yeah, okay. Sige, i-mute nyo mo lang. To comfort us. Now, have you experienced living a comfortable life? Dasan nyo nagbiyagan ng absat, comfortable life? Para kada kayo, dakay ta Hawaii, anat mas komportable nga panagbiag. Dita Hawaii, wano dito Pilipinas. Come on. Alagat, you speak honestly kakabsat ta, baka no Hawaii ko na ayugat masulisog at no umay dita. I'm just kidding. Ngem no panagbiag, anat mas komportable kakabsat. Dita biag ta Hawaii, wano biag ti Pilipinas. Honestly, alagat no Hawaii ko nam, you have your point. No Pilipinas ko nam, you also have your reason. Di ba? Pero ti salud-sudet kada kayo kakabsat, no ko nam nga mas komportable ti biag dita Hawaii. Will your comfortable life be able to help you at all in dealing with the pains and distresses? The answer is no. I can prove that to you. And you will acknowledge, amom no adadak kala problema ang kakabsat, awam meaning tanugan nga napintas king ka. That's true. Amen. No adot utang mo, wano adda iti physical nga condition nga sakit kakabsat, kas lang uri na imas nga makan kat awam meaning naging ka. So,
ti maitid ti biag, comfortable life. Pero when the cruel things of life happen, only the comfort of God can enable us to overcome those things. Amen ba, kakabsat? So ako na ni David, the loving kindness of God is better than life. You talk about comfortable life, hari yun king. But being a king, he was facing the cruelties of life. He was in a dry and thirsty land, he said. So nga DJ comfort ti Apo, isulaang kakabsat, itinakapnag kan kuana. So kada tayo mo ta Kristiyano, te kunak man itayan, the unbelievers, they only look at life, everything in this life, but we look upon God, who comforteth us in all our tribulation. Look ha, anyaman nga pakarigatam, all our tribulation, that we may be able, kita ti pangbanagan ti biyag mo kakabsat no ti Apo, ti do di comfort ti Apo, no comfort lang ti panagbiag kakabsat, alakat sa balya ba, no di comfort ti Apo ti adagang ka, you see what happens? You will be able to comfort them which are in any trouble, wano pakadukutan, babaan jay comfort nga inted iti Apo keng ka, idisi ka iti naka-experience, dayjay nga dukot iti panagbiag. That's why, ti biag ti Kristiyano kakabsat, makitam nga no adadjay comfort ti Apo keng kuana, ag-manifest ti rupa na, ag-manifest ti panagsarita na, ag-manifest ti testimony na. Iso nga, when we look upon the loving kindness, kaslatay kini David, our testimony by our lips, by our life, the testimony tayo kakabsat, kalaging kwa na, I will praise thee, my lips shall praise thee. The testimony, ije unag ti trabaho, testimony, kadigiti kakabagyam, makita dang adut pakarigatam, makita dang adut is struggle mo, ngem, makita da kunada, apay kasla, awan sakit mo. Kunada, Tita Teresa, kat apay, we didn't know, adagayong kasta na sakit po. You know why? Because of the loving kindness of God. Because of the comfort of God. That makes your Christian life even more radiant. Naranranyag ka. No kumasilaw kakabsat. DJ combination iti troubles kan comfort ti Apo. I-upgrade na DJ Watts ta Christian life mo. Ipangatwan na DJ Watts. Isu nga ti Kristiyano kakabsat, nga uray aduken kwa na ti material things, nohan na ma-experience di loving kindness ti Apo, nakudrup deta Kristiyano. Ngem ti Kristiyano nga uray adut struggle na ti panagbiag, adut parikot kan problema na, ngem naragsak lata, siyayaman lata ti Apo, gaputa da di comfort ti Apo, natalged ti puso na kakabsat. Deta nga Kristiyano, nangatut wattage na, baka 100 watts deta a Kristiyano. Naranyag. So makita yung kakabsat, deti epekto na ti loving kindness of God ti biyag ti Kristiyano. So do not just look at life, look upon the loving kindness of God. Psalms 40 verse 11. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Anat aramidon ti ayat ti Apo king ka, preserve. Number 2, may kadwa kakabsat. Life is full of uncertainties. God's love is our confidence and assurance. Ibiyag kakabsat, ado dagiti changes nga mangyari. Uncertainties. Okay? No kita amti panagbiag, ado dagiti agbaliw. People will change. Situations will change. Your hopes, humanly speaking, mabalin nga ma-disappoint because of these changes that happen. But you know, that's life. Isukahan kayo masursurpresa, kakabsat ti panagbiag. No ti tao agbali, anat ibagam. That's life. Because life is full of uncertainties. Amen, kakabsat? No, dagiti gagayim mo, dati kay kayat daga tatag di dagamot kayatan biglalatan nga handa pagpagunyan anat ibagam. That's life. No itatta kakabsat mayat ti sweldo tunukwan ikatan daga ta trabaho
Anat ibagam? That's life. Sa talagat biyag. Life is full of uncertainties. You know? Oh, deta ka, abay mo itata, mabaling nga dadta kakabsat nga pahit pasnet na ngagdingag. Baka in the years to come, awan to deta dang kakabsat. Ag backsliden. Munuhang kat matayang kakabsat. Sapay ta sa ampay. Kung ala, kita nyo man pela ta kaabay yung kat baga ag backslide 5 years from now deta. Kita nyo man? Ibagam king kuana, hangkag backslide ha. Amen. Oh. But if that happens, ano ti ibagam? That's life. Because, you know, kaladete, devotion kakabsat inta daily bread. Ti February 27, kat anatay kunanan, unexpected changes. No matter how we try to anticipate things, adadan tulat at changes nga mapasamak, nga hantay mapakpakadaan kakabsat. When these changes happen in our lives, anat ko na tayo kakabsat, hala nga, that's life. No dikat ko na tayo, God has a purpose. So in spite of all these uncertainties, God's love, ti Apo, nga mga ayat kada tayo, natal isot mang ti talged. Ken assurance kada tayo, nga uray agbaliw digiti pasamak, ti Diyos saan nga agbalbaliw. Ti panagayat iti Apo, han nagbalbaliw kada tayo, ay ayaten na tayo tulata. Kat han na ipalubos, nga dagiti panagbaliw ti sitwasyon, ipaay nat isudat mang dadael kada tayo, no di kat wise isuna, powerful isuna, nga uri ipalubos na dagiti nga pasamak changes nga dumteng iti panagbiag tayo. At the end, datayon tulata iti agkatawa, nasa atin pa rin ang huling halakhak. Bakit? Kasi nasa atin ang pag-ibig ng Diyos. All things will work together for good. Oh, kita ti talgad mo ang Kristiyano? Iso nga, awang pangisukatam ti ayat ti Apo nga talaga. Hamukong ko na nga, diti Hawaii, awang pangisukatam ti panagbiag. Awang kakabsat, uncertainty biag ta Hawaii. Ure dakat Amerika. Hamukong ko na nga, diti trabaho, awang pangisukatam, di mo amo ang kakabsat. No, anantot mapasamak ka digiti coming years. Iso nga ti ipagpakita na detoy, napintas nga digiti pagubraan nyo, napintas nga digiti mayata sweldo, ngem dapat di ayat ti Apo isulatat pagtalkan nyo because things will change. A lot of things can happen in the future nga mo mapagpakadaan. No haan nga nayangkla, no kumabarko ka, if you are not anchored on the love of God, sigurado kakabsat, iyayos na ka, di kita nga bambanag. Oo, iyayos na ka. So you need to anchor yourself on the love of God. Tandaan na makangkanay ko ng Apo, di giti nga pasamak, hangkuman maawat namin, hangkuman amu, di giti aramidek Apo, ngem may salang iti amok, hanggang balbaliw ay ayatan nak, katambok nga dinak baybay ang dinak panawan, idalan nak. Netekan tayo, He leaded me. Idalan nak Apo. Psalms 46 verse 1. Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength. Kalati illustration na dagat digito barko ka absat uno na pigsat alon ibabada ti yang klada. Tapnon DJ angkor isu iti manghol DJ barko. Tapnon haan nga itangay isuna DJ alon nga dadakkel. So ti Apo isut angkla tayo. Di pamati tayo kakabsat isut angkor nga ikabit tayo iti Apo. Kat once nga nagtalag ka ti Apo, kakabsat, among nga ti Apo at daka kenkwana, nataltalgad jay pusom, a very present help in trouble. So if you are in trouble, anytime you are in trouble, at dalang ti Apo kakabsat nga pagkamangam. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him. All your care. I was surprised kung nakat, ti English kat cares kumae. All your cares. Di ba plurals? Di plurals kakabsat kat adaes na, amen? Oh. Kaslang kumano piso, sa nga pulo nga pisos, kuna tayo, di ba? Oh. Kamatis, plural, di dyan na ta, daes na. Di singular na kamati. Pero bakit niya sinabi, casting all your care? Hana ko na nga, casting all your cares. So nga ni kokot yun, deta nga verse, be careful ha, that makes the difference. Kasla deta, DJ ko na nga, for the wages of sin.
Kat nagadubasol tayo. Sin ko na lang, awan es na. For the wages of sin. Kaya nangasawan, deti kakabsat kat kasla, deti uniplural. Nga, casting all your care, kahit nangasawan ng kakabsat, no? Care, hanin baga nga cares, no? Digat care, aminan. Oh, upon him. Why? For he careth for you. Isaiah 41:10, let me read from Ilocano. Salimut-mutan nyo, dahil nga versikulo kakabsat, no umay iti panagkibba-kibba. Di ka agbuteng, tadaken ka. Di ka kulayaw, tasyak ti Diyos mo. Papigsaen kanto. Sino't mang papigsagen ka? Ha? Anat mang papigsagen ka? Tinapinta sa balay, tinapintas nga lugan, kanginaan nga cellphone, anat mang papigsaging ka, iti problema. Kung ti apo siya, papigsaen kanto, when tulungan kanto, when tapayaen kanto, iti makannawan nga ima ti kinalinteg ko. So, bottom line kakabsat, kas kini King David, kunana, thy loving kindness, nakita na ti biyag, and that made him thirsty for the Lord, sinapo na ti apo, kat ije na nga nakita ti apo. So, gapo nga rod kakabsat iti dayta, uray adu digiti uncertainty iti panagbiag. Hantay nga rod dapat nga agbuteng nga agtulnog iti apo. Deta ti maudi nga challenge ko kabsat. I'm going to close here. You should never be afraid to follow God in spite of uncertain circumstances and possible consequences. I say, possible ko na tayo kasi posible nga mangyari. Okay? But you should never be afraid to follow God. You should exercise your faith. Now, in Matthew chapter 6, verse 31, it says, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Hang kayo nga rod nga madanagan, anyat kanan mi. What shall we drink? Wherewithal shall we be clothed? Why? For after all these things do the Gentiles seek. Dagiti hentil, dagiti unbelievers, dagiti unsaved, deti latta ti preoccupation di panunot da. So latat nagyan di panunot da. Why? Because they don't have faith. They only have their mind, their brain, but they don't have faith. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Listen, amum no ti agar-ari king kakat fear, tino kwa ibagam kat kwa, kas tino kwa ti maibagam. What will happen to me if I follow God? Deta latat pampanunutan kakabsat, di adabuteng na. No surutot ti apo, anat mapasamag kanyag. No itid ko ti tithes ko, no itid ko daytoy nga commitment ko, anyan tot mapasamag kanyag. They ti fear. Ngam no, daking ka ti faith, listen, on the contrary, no, daking ka di faith kakabsat, amum ti agbali na question mo ko namno kwa, anang atat mapasamag kanyag, no jak agtulnog ti apo. Hello? Anang atat mapasamag kanyak no jak ito dahito nga kayat iti apo nga pangtetesan at pamatik keng kuana. Anang atat mapasamag kanyak no jak ag obey. They fear ko na nagat anang atat mapasamag kanyak no ag obey at kita na di mangbutbutan keng kuana consequence. Ngam di fake kakabsat kat ko na nagat anang atat mapasamag kanyak no jak ag tulnog iti apo. So, yan na ti panunot siya itagabsat. Are you a Christian who keep asking yourself, what will happen to me if I follow God? Or are you a Christian with faith and will ask, if I will not follow God, what will happen to me? It's better to follow God. Amen? Life may be uncertain, but God's love is our confidence and assurance.